Muhammad, yakko engkau umatmu makutana pasalanna alaiku. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya tentang diriku, wadangi anni fa inni qarib, majappo iya puanna macawe ka maripik ka Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sangatlah dekat kepada hambanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Sini toma-toma lebih ke seluruh lebih ke jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tepajai ifatarakatan rasyukur temagang kata lauraja sewana muallahu subhanahu wa ta'ala, nasabat tepajatoi puala ta'ala, nawirengi papinyaman lauri atanna, yang bahkan menengi melo ireking, kalaulah seandainya kita mau menghitung la tu'suha, maka dina puala ta'ala, nikmatku saking banyaknya tidak bisa bakalan kita akan menghitungnya. Seddi bibawan nelau pungala ta'ala risininna ala siaga igana papinyaman na wiriki pungala ta'ala, ya narito engke si mata isyukuruki papinyaman na pungala ta'ala. Nasaysay carata padu fetan rasyukuruta, ia asoy pada engka ki si mata matdapungang si mata mangulwangi alita riulona pungala ta'ala pasilanna ke sumpajang jumaih nasibawai berjama mamagi-magi insyaallah irupas sumpata natarimi madecen disisina pungala ta'ala nasabariki engke mancaji atanna pungala ta'ala hamba ahli syukur. Salawat nama passalama masallallahu Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita yang hadir di tempat ini mancaji umat na Nabi ta mati resrimundrina pungala ta'ala punnai ia rigal lolongang syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sini teman-teman lebih ke seluruh melebihkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rilalang akuram marajana puala ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Napasaki pungalahu subhanahu wa ta'ala makda, wa idza sa'alaka ibadi, Muhammad, yakko engkau umatmu makutana pasalanna alaiku. Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya tentang diriku, wadangi anni fa inni qarib,
majappo iya puanna macawe ka maripik ka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangatlah dekat kepada hambanya. Ya Rabbul Ta'ala na patiseng alina makada maripi macawe ilaw riatanna. Cuma biasa mi di ata ifabelai ali tarifung Allah Ta'ala. Kita seorang hamba terkadang menjauhkan diri kepada Allah. Tegero buttina pung Allah Ta'ala macawe ilaw riatanna. Falyastajibu li. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tanram macawi na po Allah Ta'ala yan narito. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nang kalingay yari na tarimay na fatdufi farillaun na atanna. Tanda kedekatan Allah kepada kita hambanya. Allah mampu mengijabah, mengabulkan, mendengarkan seluruh permintaan permohonan hambanya. Jadi ya rupung Allah Subhanahu wa ta'ala na taro maripi na macawi na lauridi sampai-sampai bahkan depa yellaw ni pung Allah ta'ala biasa lalo na wirin ni ruatan na napemat torilalang atin na atan na. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabulkan apa yang diinginkan kendati pun belum diminta. Nataro cawi na pung Allah Ta'ala. Makanya zaman dimulakan Allah tariulo may andre guru tatufan betay na biasa lalo alina tampad ding alina marilaw di pung Allah Ta'ala na terkadang biasa yalangi di pung Allah Ta'ala apa yang diinginkan. Kenapa? Nasaba alina macawi na lo di pung Allah Ta'ala nan niya makutubar itu pung Allah Ta'ala fili na facawi kito'y alina lauri atanna. Makanya jangan heran terkadang biasa kita berdoa kepada Allah asawani marilaw kiri pung Allah Ta'ala na terkadang biasa lalu yero farilaw ta permintaan kita terkadang belum diijabah dikabulkan Allah. Berarti farallu yakutana alita. Apakah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya kemudian, aga na farallu ifigau sarekom ngirupung Allah ta'ala macawe ilauridi atanna yakippaha nafadufay iyariga nakabulkangi farilaw tapung Allah ta'ala. Di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nafalak banget kifikogero carata ifaddepi alita atau bagaimana carata supaya doa kita diijabah dikabulkan Allah. Angkatallu syaratna oleh Allah Ta'ala. Maka dari Allah Ta'ala dalam melanjutan ayatnya falyastajibu li. Syarat yang pertama yakumilu ki maripi lauri Allah Ta'ala yakipahamilu ifaddu fafarellau tak dikabulkan permintaan ta dari Allah. Falyastajibu li. Pegaui perintahna Allah Ta'ala. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Ya kota terasa-rasa mumfiru faril laut tadi panakabu ka pung Allah Ta'ala waddi jaji mega mufado sata lauri pung Allah Ta'ala dibandingkan apa yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi syarat pertama yakumilu ki maripi macawi yakipaha dikabulkan permintaan ta dari Allah falyastajibu li pegau lalu perintah na pung Allah Ta'ala niniri wisini na papesangkana. Yang kedua jemaah dimulakan Allah pekogero cara supaya ro farelauta nakabulkan pung Allah Ta'ala fal yu'minu bi. Yang kedua maka dia pung Allah Ta'ala patugeng kengi tepuk murilalang atim melalui pung Allah Ta'ala. Teguhkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya to si idi biasa
Nappe na lappa lilana makada matappo kalau ri Allah Taala ne kade pana faddu fi teppo na engka to tahu na lappa ni lilana makada matappo kalau ri Allah Taala na faddu fatonniro teppo na ri Allah Taala ne kade pigaga matugengkeng natokang keyakinan rilalang atinna na sabaya sangi teppo makade an riguru tatu fandetai na leppa ilila na figaw lanro ale na tokang ati. Yak ko hanya sebatas ina leppa lilata mangakumi bawa mancaji to mateppa na de fai faddu fai alamat de fatu i mateppa maka dan regruta de patu nasokku teppa Tapi kalau sudah kita mengatakan di lisan lantas kita melakukan dengan perbuatan, bahkan kita sudah meyakini di dalam hati, ya Tuhan natu tepe si soku-soku na tepe. Fal yu'minu bi, syarat yang kedua, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syaratnya sarekom maki irfat dongata nakabulkan imagati Allah taala, yanaritu la'allahum yarshudun. Si boleh-boleh ko tatungang anu tungangi. Senantiasa lah berada di jalur kebenaran. Tatungangi anu tungangi. Kita berkata dengan kebenaran. Kita berbuat perbuatan yang benar dan sebagainya. Maka yakko angkat telu fasalang ifafole rilalena atau tungattari wanwalino. Angkai ifaigaw farintana puwala ta'ala. Ininili papisangkana po Allah Ta'ala ninapay fatugeng kang tepo rilalang atita ninapay itatungat rilalang tungangi maka insya Allah ujibu da'wata da'iza da'an nafaddu fi farillaun na atan na po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah jaman dimlakan Allah nawereki po Allah Ta'ala na jelo kakilalam macinong lalam malampu sarekpam menginawat dengan ifat depe aleta ifacawi aleta lori Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ifat tugeng keng itepoy rilalang atita makuto faritu itatong rilalang atungangi mamagi-magi angke Allah Ta'ala fal yastajibu li wal yu'minu bi na dikabulkan permintaan dan permohonan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permintaan kita yang paling tertinggi adalah kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.